Igitondo cyiza kuri wowe wakanze subscribe kuri TST Sports Rwanda, ndetse nawe utarayikora ariko dukurikiye musabye ko wabikora nonaha. Nge wumva kuri mikoro rero ni Pacifique the Captain. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino aba yabaye mu cyumweru tuvuyemo, nje kukugezaho amakuru ya rezilita uko icyumweru kiba cyagenze. Muri iki cyumweru dushoje rero hakaba harabayemo imikino myinshi itandukanye, ariko ngiye kukugezaho iy'ingenzi ndetse yagiye ibamo udushya tugiye dutandukanye. Amakuru rero reka tuyahere hano imbere mu gihugu iwacu. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kuburira amahoro mu mahoro. Shampiyona ya Rwanda Premier League igeze ku munsi usoza wa 15 usoza imikino ya Fazare. Ni nako kandi imikino ya volleyball yakomezaga batangira imikino ya retour. Uraza kumenya ngo niye imikino yagiye iba. Turaza kwerekeza kandi i Burayi imikino igiye itandukanye yarabaga. Ibyabaye bidasanzwe, Real Madrid yahuye n'insanganya. Ni nako kandi mu Bwongereza Manchester United ikomeje kujya habi, ikomeje kwerekeza aho umwanza yifuza rwose. N'ibindi byinshi ndaje bikunyuriremo vuba. Mwibutsa gukanda subscribe kuri TST Sports Rwanda. Nge ukomeje kumva rero kuri mikoro ni Pacifique the Captain, ndaje dukomeze. Yes rero ubwo twaje mu Rwanda dukomereje hano iwacu imbere mu gihugu. APR FC mu mukino wa Super Cup, mu gikombe cya Super Cup. Ni umukino watangiye ku itariki 10 ni kuwa gatandatu muri iyi weekend dusoje. Umukino waje kurangira APR FC itsinze ibitego 4-1 ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino Rayon Sport yahushijwe cyane. Rayon Sport rero ikaba imaze kugira rekoro mbi cyane mu mahoro, kuko nta mukino n'umwe barahatsindira. Ku munota wa 20 gusa uwitwa William Togwi yari amaze guterekamo igitego cya mbere cya PFC. Igice cya mbere kitararangira, ndetse Ronald Sekiganda uyu Mugande nawe aza kuba ashyiramo igitego cya kabiri ni ku munota wa 42. Bajya kuruhuka ari uko bimeze, ibitego 2-0. Nyuma y'iminota 15 y'akaruhuko amakipe yombi yagarutse mu kibuga barakina. Rayon Sport igerageza ariko biranga. Ku munota gusa wa 71 APR FC yaje kubona igitego cya gatatu cyatsinzwe na Dawuda Yusuf aho hari ku munota wa 71, igitego cy'agashyingura cumu mbere gatoya mbere yuko APR FC ibona igitego cyayo cya kane. Rayon Sport yari yaje kubona agatego kamwe kimoza amarira kari katsinzwe na Asumani Ndikumana ku munota wa 90 ndetse na 4 mu minota y'inyongera. Uwitwa Mamadusi ntabwo ajya yiburira, yaje gutsinda agashyingura cumu atsinda igitego cya kane cya APR FC. Umukino wa Super Cup urangira gutyo APR FC itwaye igikombe. Reka makuru kandi nyakomereze mu mikino y'amaboko. Muri volleyball bakinaga umunsi wa mbere utangira imikino yo kwishyura phase retour. Mu bagore ekipe ya Kepra yari yatsinze APR Women Volleyball Club naho amaseti 3-0. Ubwo mu bagabo APR Volleyball Club yaje kwishyurira guhorera bashiki babo niko nabyita, itsinda Kepra amaseti 3-2. Gisagara Volleyball Club kandi yaje kongera gutsinda ekipe ya Police Volleyball Club nkuko yari yabigenje mu mikino ibanza. Yayitsinze amaseti 3-0 aho yari muri volleyball. Nkubwira ko bakinaga umunsi wa mbere ubanza w'imikino yo kwishyura. Mumereze rero mu mupira w'amaguru Rwanda Premier League aho igeze ku munsi wa nyuma usoza imikino ya Fazare. Munsi wa 15 imikino igiye itandukanye yarabaga. Ikipe ya AS Do Kigali yanganyije n'ikipe ya Rutsiro 0-0.
ni nako kandi mu mukino wari ukomeye cyane ekipe ya Gicumbi yasanze ekipe ya Muhanga iwabo, Muhanga iyitsindirayo ibitego bitatu byose ku bitego bibiri. Witwa Rora Kanda Moise, umukinnyi wa ekipe ya Gicumbi, akaba akomeje kwigaragaza atsinda ibitego bya buri munsi, ariko ubundi reyo ibiri hehe kukitagura nk'aba ngaba. Undi mukino wari Musanze FC yatsinze Marine ibitego 3-1. Muri uyu mukino Hussein Chabarara akaba yaratsinzemo ibitego 2, asa nkaho kandi yanasezeraga abakunzi ba ekipe ya Musanze, kubera ko nibwo Musanze nyuma yaje gutangaza ko yamaze kumvikana na Elimelek Bentuyi kuba igurisha uyu musore Hussein Chabarara. Akaba rero yerekeje mu ekipe ya Elimelek Bentuyi yo muri South Sudan. Mwibutsa ko agiye ari we all time top scorer wa Rwanda Premier League. Undi mukino ni Police FC ku munsi w'ejo yanganyije na ekipe ya Kiyovu Sport, umukino w'ubusa ku busa. Ni nako kandi Elimelek yanganyaga na Mukura igitego kimwe 1. Etincelle kandi nayo nibikomeje kuyorohera kuko yatsinzwe na Bugesera ibitego 2-1, ikomeje kujya habi kabisa. Undi mukino rero wanditse amateka, ni bwa mbere mu mateka umukino muri shampiyona y'u Rwanda umukino wari ugiye kuba isaa 3 z'ijoro. Uyu mukino rero ukaba waranditse amateka, uretse ayo mateka yonyine ahubwo n'ibyavuye muri uyu mukino nabyo ni ayandi mateka yiyongera ku yandi. Umukino Al Hilal yakiragamo ekipe ya Magaju. Uyu mukino rero ukaba wararangiye Al Hilal itsinze Amagaju ibitego 8-0. Sinzi uko nabyita, sinzi uko ndi bubyite kabisa. Ibitego 8-0 ni byinshi muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Yari umukino rero w'amateka utangiye isaa 3 z'ijoro bwa mbere mu mateka, akaba ari nawo wabaye w'amateka bwa mbere mu mateka n'ubundi. Ibitego 8 byose ku busa. Uyu munsi kandi ku wa mbere hari umukino umwe, ni umukino Gorilla iraza kuba yakiriyemo Gasogi. Uraza kuba uratangira isaa 9 hariya kuri Kigali Pele Stadium. Reka nkomereze rero i Burayi. Yari El Clasico rero, Barcelona ikaba yaje kwitwara neza ku ntsinzi y'ibitego 3-2. Ni yari finali rero ya Super de Copa de España. Akaba ari umukino waberaga i Jeddah, ni hariya mu Barabu. Uyu mukino wari ukomeye cyane, gusa umusore witwa Rafinha akaba yabashije kubonamo ibitego 2, ndetse Barca ibifashijwemo na Lewandowski baza gutsinda Real Madrid ibitego 3-2, ari nako baje kwegukana igikombe. Mwibutsa ko muri uyu mukino uwitwa Frankie de Jong akaba yaje kubonamo ikarita y'umutuku. Ibitego 2 bya Real Madrid bikaba byari byatsinzwe na Vinicius Junior ndetse na Gonzalo Garcia. Real Madrid yahushijwe mu minota ya nyuma, babonye amahirwe yo kuba batsinda bakishyura ndetse bakanatsinda, ariko umuzamu Joan Garcia wa ekipe ya Barcelona aza kuba yitwara neza. Navuga ko iki gikombe yari umunsi w'ejo w'amahirwe ku ikipe, kuri Hans Flick ndetse n'abahungu be. Mu Bwongereza kandi naho imikino irimo FA Cup yarakomezaga. Igikombe cya FA Cup, igikombe gikuze kurusha ibindi, cyarakomezaga. Ekipe ya Brighton yaje gusezerera ekipe ya Manchester United ku gitsindo cy'ibitego 2-1.
Manchester United rero ikaba ikomeje kujya habi nyuma yo kwirukana umutoza Ruben Amorim, akaba harimo haje witwa Darren Fletcher nka interim coach, ariko bikomeje kugorana. Mu Budage kandi imikino igiye itandukanye naho shampiyona yarakomezaga. Bayern Munich yafashe agakipe ka Wolfsburg igakubita ikicariye ibitego 8-1, maze ikomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona. Muri Serie A, AS Milan bigoranye cyane yabashije kunganya na Fiorentina, ibifashijwemo na Christopher Nkunku, uyu former Chelsea player, akaba yaje kwishyura igitego. Rero uyu mukino uza kurangira AS Milan ikomeje gusa unbeaten yabo, banganya na Fiorentina igitego 1-1. Kapo ndumva iyo mikino ariyo y'ingenzi yari i Burayi. Wenda ubwo ntabwo natibagirwa no kukubwira ko Man City yari yatsinze agakipe kitwa Leicester City ibitego 10-1, aho Semenyo nawe Antoine Semenyo yabashije kuba kuri debut ya mbere muri Manchester City, aza kubonamo igitego ndetse atangamo na assist. Makuru rero y'ibyavuye mu resultats z'icyumweru dushoje yari izo ngizo. Eka nshimire wowe waruneze amatwi, wowe wakanze subscribe kuri TST Sports Rwanda. Nge nari Pacifique de Captain. Mwibutsa gukora subscribe nawe utarabikora, maze Imana iduhane umugisha. Umunsi mwiza rero, tuzongere dusubire ku munsi w'ejo kwa kabiri. Ndabashimiye. TST Sports Rwanda. We serve the best sports news. Stay with us.